biyag ti tao. Umuna kang nga agawid iti balay, Julie. Siya akong ti makaamamang isimpa ka nagiti tagilakot ha. Sigurado ka, dundun lakay? Wen, sa maysa, manmanumat ng ti tao dito tiyandaan, gabuta malerman. Nagawid pa yan nagiti daduma akakadwat ang aglaklako itinatang. Sa bagay. Siya akong ti makamo dito pwesto pa itinatang. Agluto kang tumot na iti pangmalaman tayo iti anak ta. Naala, si kalat na nga rin ti makaam lakay. Inakpay gumatang iti karni nga isagpaw ko itulunto kasi daan tayo. Wen bakit? Darsen, tani, makatutudo. Ang mga mabasa ka nga agawid. Ay, di matlag sarden ng titudo. Sapay awan kapotek, kan awan trapal yung tricycle ko. Siyak lang ang kinabati dito tiyenda. Nagawid na nagitipadak nagdakla ko. Makamunitan. Sarap ko suka kung tinapig sa atudo. Diyak kaya't timarabyan launay dito tiyendaan. Mapana ko ni tinang iparadaki di tricycle ko. Di ba itinda? Ha? Nakatutok iti bakarang mo, timo ko. Ha? Itod mo kanyak ti kwarta kan cellphone mo. Pero sa Pangasin, di mo alam ti kwartag. nagadupil asam! Titakan! Rabi, una yun, nanang. Ngam saan pa'y anagawid ni tata? Ay, nahawad nga rod anak ko. Itay pa akong kontak ti cellphone na. Ngam out of coverage. Saan ko makontak? Nanang, Diyos ko, anya nga tan tinapasamak ka ni tatang mo. Madanaga naklauna yan. agriring ti cellphone mo, nanang. Amangan nun ni tatang daytang. Baro ano meron ti agparparang anak ko. Hello? Sino da ito eh? Juan, siya ti asawa ni Dondon, sir. Anya? Ada di ta ospital ti asawak? Juan, sir. Mapanak di ta ospital itamat lang. Bye. Anya ti ko na dyan mawag, nanang. Pulis na jay anak ko. Ada ka nun ni tatang mo ija ospital. Anya? Agbati kan anak ko. Mapanak iti ospital nga imbaga ti pulis. Ada ka nun nang dangran ka ni tatang mo. Nagdakkel ti sugat iti ulom. Dun. Pinalak di holda apar tinatangka na banag ti ulok. Sana po ako ti puot ko bakan. Anya? Diyak kamon tinapasamak iti daydakan ito. Awanan di kwarta naglakwan pa. Basta amat ti cellphone ko. Dun. Ada ako na ti ospital, hindi nagsublit ti puot ko. Sigun ka lagi ti pulis na nag-imbestigar. May sa jeep ni driver ti nakakita kanya. Ngay sumat kan tinangitaray kanya ti ospital. Agyaman tayo iti dayjay a tao, no asino man. Wan bakit? Naawan na di lalaki anang intaray kanya ti ospital. Lalabit na natayak kumaitan. Gapoy ti dakkel sugat ko. Namwak napasama ka ni Dondon ni Tirabeya na ka. Kumusta ang ti asawan? Ang papaimbag pa'y laang tatang. Sa diwa pa'y laang ti sugat iti ulo na. Ay, una yan tinapasama ka ko, ana. Kahit may lasin na dyan ang hold up ko, ana. Saan tatang? Ada ka no iti likod na hold upper. Nagpartak din na pasamak. Kalaat-lata ka nun apinalag hold upper ti ulo na. Ay, nasapay ko ma. Kamatilaw dahi jay hold upper. Tatuin ti ka ng pinagas mo na nang. Mangan kan. Tatno daras nga subli ti sigo na pigsa. Inggatangan ng iti agas ko, anak ko. Kunak man no awan kwarta. Da kwarta kita nanang. Isong gatangan ka iti hagas ma. Adda ka din trabaho, anak ko. Kuha. Uwan nanang. Nakastrag ako niti trabaho. Ala, mangan kayan. Amo ka mabisin kayo. Uwan, anak ko. Nasaya at nga raw ta nakastrakan iti trabaho. Saan ka nga istambay? Nagsakit ti ulo.
Julie, bakit? Nagutot yulok. Nagsagit na talaga. Natumarmo ka din dagiti agas nga reseta kan ka ti doktor. Uwan bakit? Tsaka mo no apaya kalata si makitiulok. Ala, mabit lang. Inak mga yap iti tricycle ta itarayda kan iti ospital. Salan, agkalmamat lang siguro no madamdamat ti sakit yulok. Nalabit, saan pa yan nagsunar di agas at tinumar ko? Dondon, agrain ka lakay. Julie, madagtatakaw. Aglamang ka. Apay, abimangon ka, dagos Dondon. Awan di agtatakaw. Ada, nakita niya tatakaw. Agday mo ko na. Nakabutbutang tilangana. Agkalma ka kumalaang Dondon. Tagtagainip mo lang ang agtatakaw. Nya? Mabit lang, inak mangala iti danong nga inumamtap no kay matiriknam. Sana pud nung agtatakaw. Tagtagainip mo lang ang dayta. Agar mo sar tayo kanon ko na ni nanang tatang. Hindi na kasigan. Matayo ka. Ha? Matayo ka. Apay, amabot-butang ka tatang. Anya ti mapaspasama ka na kayo. Hindi na kasigan. Umatayo kang nagtatakaw. Dinagdagan! Saan? Apay nga isang sarapa yung matunti mayo. Saan kayo adangran tatang? Siyak daytoy. Ni tiyan nga anak yo. Umatayo ka! Pang-asin! Nakaturugan ti amam tiyan anak ko. Anya ka din daytoy ang mapaspasamak kan ko ana. Managbut-but ang matan ni tatang nanang. Ipagarup na matan adangra. Di na ka di mailasin nga anak na. Sabalin daytoy ang mapaspasamak iti amam. Naskan amay pa-check up iti doktor. Nanang. Mapan ka pailaang ni jabalay ni apong mo. Inak ipa-check up iti doktor ti amam, apaman ama kariing. Uwan nanang. Awan matan dito'y pagindaan mi ni Dondon. Napanan ti asawak. Sabihin mo ito napanan na. Damot gayam dita sirok ti lamisaan. Dondon! Anya ti aramidam dita sirok ti lamisaan. Rumor ka dita. Anya ti aramidam dita. Nakita ka din. Nakita. Ti anya? Ada dito nagtibala diyang tatakaw. Nakabutbutang tilanganan. Anya? Polis! Mayab ka ti polis! Kartingam! Umayat ang tatakaw! Nangran na tayo diyang tatakaw! Napukaw samat ni Dondon ti limbong ti panunot na. Ang kakanat mo ti bagbagana. Sapulan tayo ni Dondon tatang. Kalaat ati maray kat jagon masapulan. Uy, nanak ko. Sapulan tayo. Watsa ka saan pa anak ka adayo na jay. Agpagpakaasi at kalugaran. Sapulan tayo kumati asawak. Diyak kayat nga dadaka sa mapasamak kan kuana. Agyaman ak kakalugaran. Ada alaman ti Rabi. Saan tayo pa yan nasarakan ni Dondon? Ay pagkalmaan direk naman ako. Hindi tayo mapukawan na tinamnama. Sana balay, tanay report tayo ni ti barangay. Kan katagiti pulis tinapasamak. Diyak namnamaan ang kastoy ti mapasamak ti ni Dondon, tatang. Pura siya. Lahat mo tinanapukaw ni Dondon. Tilimbog ti panunod na. Kaya't ko nga ipa-check up iti doktor. Ngam kalat at maray nga imadayo. Aging gajak matan masapulan. Ay, sapay kumatawan ti daka sa napasamak na. Sapay la kumatatang. Madalaga na katalagan. Nagsardeng pa yung dagiti tanot ti barangay magsapsapol kan kuana. Ada bus-busin na nagitilogan. Makatitiling ti busina dagita. At damot lalaki ang nakapating nga ti kalsada. May lasin ko. Isulay na di lalaki ang ventor itinatang na inulda ko. Kaslawan mo ti bukod na panuna. Pahingin ka! Nakasaan ka madalan! Pupukawan na. Talaga saan nga glisi. Nakatagdar kin isarsarapan at ima na. Langa na ti mabutbuteng.
Manipod si Mangput ka. Di ka pa'y nagtagtagari, Marvin, anak ko. Ako, nanang. Di daklatan ikaskasa. Kasla ang taytayap ti panunot mo. Adda ka di parikot mo. Di daklatan ikaskaso, nanang. Adalasin ka ni ti isip ko, iso kastuyak. Kat, kumusta ang aron ti trabaho, Marvin, anak ko? Ko, nasayat mat nanang. Awan parikot iti trabaho. Nasaya at ngaron no kasta, anak ko. Lalaingam ti agtrabaho. Di ka agsadot-sadot, tapno di nakaikatan ti boss. Oo, nanang. Lalay nga kagtrabaho. Kumusta tirik na yun? Kaasi ti Diyos, nakaginawa matan tirik na. Adda nga mintum-tumarag nga agas. Nasaya to kasta nanan. Basta di liwayan at tumaran, dagiti ang reseta ti doktor kada kayo. Tapno daras kay nga gimbag. Huwan, anak ko. Pasensya ka, no di ka pa matulungan nga agsapol iti kwarta. Amumatan ti kasasaad ko. Adun ti saksa kita. Rabiin, Marvin, anak ko. Adda ka pa'y mutla dito'y terasa ti balay nga agmaymaysa. Da kayo gayam, nanang. Naunag ti pampanunutam, Marvin, anak ko. Kanayon ka ang makita, anagadayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Saan asan na ay di kayat ko amangagan asumpan. Ibagam kumakanyak no anya ti pagparparikutam, bareng makatulong ak anak ko. Kinanak mo tin adiyo kaskaso ti madmadlaw yung kanyak, nanang. Ala, umuna kayo na maturog. Doon nga aldaw ang mapukpukaw ti amam anak ko. Nanang, Aging kaita, saan tayo pa'y anak kita ti amam? Madanagan ang launa yan. Lukatam kiri daw. Tarasan. Ni hapong mo tiyag tuk-tuk-tuk. Anya nga tatibagana. Aday tante asawa banak ka. Ada nakakita kan kuha na dito'y. Katimpa ka muna matadagos kanyak. Diyos ko, nagdungritan ti asawak anak katugaw dito'y igit ti kalsada. Saan pa yan na makalasin? May sa ti direksyon ti mata na. Agpigpigir-gir lang nga natin mabut-butang. Don, siyak day to'y. Ni Julie nga asawam. Umay ka, agawit tayo ni Jebalay. Tumakdar kan. Di na kon malasin ti asawak, tatang. Anak ko. Diyan kaya ta makita kastoy ti asawak, tatang. Ipantayo iti ospital ti asawak. Nakasaritam ka din ti doktor na nga si kaso ka ni Don. Saan pa'y tatang? Madama pa lang at tamtamingan ti doktor. Hala. Kabayatan nga rurayam ti doktor nang taming ka ni Don. Yung kapaymangan. Amo ka mabisin kan. Diyak makarik na iti bisin, tatang. Urayag pa iti resulta ti panang check up kan kwa na ti doktor. Sigun ni ti doktor. Nandaan iti mental disorder ti asawam. Gapo iti pat nakadangran na iti. Gapo kano iti nalaos sa panagbutbuting na. Dagiti lang kano eksperto ti makailawan-lawag iti dayta sakit. Ang di tagtanag. Da kalupay namnama maagasan ti asawam. Awan, tatang. Ang talingayod pa ila iti sumagmamanual daw dito ospital. Tatlo maagasan. Yan obserbarat na iti doktor. Nakaturog pa ila ni Don. Nakakaasin tilangan. Kimotong pa yan. Diyak namnamahan nga agtungpal ti kastoy. Ay-ayatan ka unay-unay, Don. Agpaimbag ka ha. Mailiw kamin kan ka.
Kailiw mi na makita ti isam mo. Nang runa ti harakop mo kanyak. Di ka madanagan. Saan ka baybayan? At kami la dito'y at tumulongkan ka. Tapno agimbangkan. Sana ngagliway nga agkitaw iti tulong iti namarswan. Asapay la kumatagimbangkan iti kabitan na panawan. Makonsensya ko maday tao, anang hold up. Kanang dangran ka ni Dondon. No sana gapukan ko na. Sana napukaw ni Dondon tilimbong ti panunod na. Tatang. Nagapuhak di police station. Awan kanupay mo develop na hindi ti panangsapol na ti suspect. Tatang. Ngam salamat maturog ti Diyos sa nakaw. Patya ka matiliw tumit lang jay tao. Anang hold up kanang dangran ka ni Dondon. Simuruman ang ti asmayo nanan. Ngam di ka madanagan. Tanda tayo dito ospital. Madam mo, takla-atlata na simbuti sakit ko nga ang kita ko. Kung na ti doktora makonfine kayo, tapno maobserbaran dati sakit yo. Tani, nakaroon ti uyak yo. Ang pangalaam nga, iti kwarta pagpaagas mo kanya, kanak ko. Di yo panunutin dahi ta. Siya kung timakan mo. Tinapatay. Ada kayong dito ospital. Hapa yan ako. Hanyat inakitam. Mailasin ko ti lalaki nga inasibay ti nurse. Iso di lalaki ay nauldak ko. At dagayam dito ospital. Kasarsarita ka, Marvin. Hanyat inakitam ko na. Akuan hanang. Awan. Di daklatan ni kaskaso. Donas kan ngagtakawak. Aramidak. Tapno da pagbayad ko iti ospital. Awanan ti sabali mapanunot ko. No di ti agtakaw. Pat gagti inak. Kerjak pa'y kahit amatay. Jay babaya naggapoy ti bangko. Surutek. Kat agawag jibag na. Naglaon lakit ni day jay ti ado karta. Darasak ti magna. Tapno masit ka kadagos. No makaalag iti napinta sa kuntaway. Agawag ti pag na. Ano ito? Asidag akong kanwa na. Kilatak nga agawon ti pag na. Itan! Ay! Tinakaw! Talasag ti agtay! Masapol ang makadayuak! Sul-sulti panak ti polis! Tumaroyok! Sana nga patiliw ka na kita, polis! Sa batang takdag iti tagtao! Sa dilo ti pagtay! Saan? Ipatandag! Tidak ti maganda! Apay ang pinayabandang dito'y presento, Tatang. Kaya't nakamakasarita ti hipi anak ka. May papan ka na, iti natiliw na ngagtatakaw. Sigun ka na iti pulis. Inaklon niyag tatakaw nga iso, tinang hold up ko ni Dondon. Anya? Sadla ni Dondon ti tinakawan na dya tao. Hindi kat ado na pa'y. Ha? Nagtakaw manan na dya tao. Kat ison, ti pan nakatiliw na. Pinalotpot dagiti investigador. No iso tinang hold up ka ni Dondon. Kat iso dayjay. Napilitan na mga klonit ya amin. Ano ti may dito'y presentaw nga reklamaw kontra iti agtatakaw. Anya? Awanan ka itibain. Si kagayam tinang hold up ka ng dangran iti asawak. Pagawan na nak, misis. Pagbabawyak dahil siya nga naramid ko iti asawan. Naramid ko tinang hold up. Gaputa ka sa pulak ti kwarta pagpagas ko iti inak. Kinapudno na. Ada ita iti ospital ni nanang ko. Anya? Ulay tagtagid daw iti pamakawan, misis. Sapay la kumata mapakawan nak. Makunkonsensyak. Amom ka din niya tinapasamak iti asawak. Napukaw na ti limbong ti panunot na gapo iti panangdangran mo kan kuana.
Nakaro ti panagbutang na kansanan ang makalasin. Rumbang lang nga malungsod ka dito'y pagbaludan. Ado kami ang nagreklamo kontra ken ka. Agyaman tasandak ang binaybayan, Julie. Tatan, no sana po kada kayo. Saan pa yan nagsubli ti sigod dalimbong ti panunot ko? Agyaman tayo iti Diyos don. Dinengag ti Apo dagiti kararag ko nga gimbagkan. Kang runaan ti amin, nakabaludan dyan ang hold up kan ng dangran kan ka. Onya? Sigun pa iti damag. Naimbagan mo't tenje inana ang masakit. Iti tulong mo't laan. Nangiti kakabagyan ta. Onya? Panagtakaw tinapanunod na wagas. Tapno may gatangan na iti agas. Ti inana ang masakit. Banagasan arumbang. Tatan. Dakas ti wagas na. Iso dakas mo tinagtungpalan na. Dakas ti agtaktakaw. Uwan, Tatan. Itatana imbagan ako. Makatulong akmanan iti asawak ngaglako. Ay na, di mo pala panunutin day taba naglakay. Siyak pala ti makamo iti pwesto tayo tinatang. Adamat ti anak ta tumulong kanya. Muwan doon baro. Talinaad ka pa iti balayo Agpapigsa ka. Agyaman tayo iti Diyos. Ta saan na tayo abinaybayan? Iso tinagtulong kada tayo. Ita niya manakarit wano panubo kadumtang itibiyag mo, di ka kumapoy wano mapukawan itinamnama, tas idadaan ti Diyos amang tulong kan ka. Nulakit di tagtalag kan kumpet ka kan kuana. Alaga ngayam di tan tinagpatinggaan, di sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Biyag, di tao. Adala man ti rabi ngam apay anak kariing kapaylaan, Tomas. Ay. Itay pa'y anak kaululimag ka. Apay ka dilakay. Pampanunotek laeng na iti anak ta, Eming. Manipod na danda amin na ni tinapintas sa panggadan. Inmadayugan ka na ta. Lakay. Mangmanggad kas may sa nurse nila Lane iti adayo a lugar. Di mo't Christy, may san asiman. Di mo't Andraw, may samutan a maestraw. Ngam adayo mo't la a lugar ti pagtabtrabahuan na. Ay, Tomas. Mailiw akong kanakwada. Napatag kanyak na iti anak ta, bakit? Maawatan ka, Tomas. Ngam di ka unay agpampanunot. Makapadakas kan ka dayta. Nang runa katagpuy-puyat ka. Malagip ko lang matida, ha? Nagbunga dagiti adon arigat ta nagtalon kan nagbangkang. Kat ita, ang papadadan nga daan iti natalged a panggadan. So na lang, tanda ta amin iti adayaw. Nagsapakan ama pa ni Talon, Tomas. Nariwat pa laang. Uwan bakit, may mayat mo't lang iti masapa ama pa nagtrabaho iti talon. Saan una yan napudot? Agar musar ka pa'y nga rod, sakbay amapan ka ag trabaho. Nariigat ti mabisinan. Alaman nga rod bakit? Mangisagana kay ti pagar mo sarak. Tainak mo't isagana na iti usarak iti taltalaon. Ay, mabiit man laang, Tomas. Apay bakit? Apay adi mo ibagbaga kanyak nga dagayam sugat iti gurong mao. Ha? Ay, awan na ito bakit? Diyak nga rin di kaskaso. Isa ko nimbagbagakin ka. Di mon ituloy ti mapanijay talon. Agasampay nga umuna day ta sugat mao. Saan ko maanatangkan ti ulom? Kabailak ti mapanijay talon. Amumay na ito lang ti amok apagsapulan. Ngam, Tomas. Aginggat kabaalak pa ti agtalon. Agtalon aklat ta. Napigsapay mo ti bagay. Di mo na tanikaskasaw ti sugat iti gurong kau bakit.
Ay na, agyaman nakta imawag ka ti anak ko. Mailiw kami ka ni tatang yo. Kaputa na bayag asaan ka nga imawag. Pasensya kayo, no ito lang imawag ak nanan. Makumi ko kami ni trabaho dito barko. Oh, kumusta kayo ka ni tatay? Babaan iti kasi ti Diyos. Nasaya at kami ka ni tatang yo. Nasaya at nga rin bukas na. Huwag kayan. Isong imawag ak, tanapatag kibagak ka na kayo. Anya dahi tariste. Na ikanak iti vacation leave. Kat inton o may alawas, agawin na kita lugar tayo, tapos bakasyon na. Ay na, maragsakan ak iti dahi nga imbagam, anak ko. Nabayag mo't asaan da ka nakita. Kung kaya na. Sumarsarong ka di mo't lang na dito akakapsat ko kada kayo, ita balay? Sagpaminsan da sumarong karkada kami kanitatang yo. Makumikom da mo iti trabaho da. Basta kami. Wen anak ko. Maawatan mi matkit di ida. Tanarigat mo't apanawan dalatan ti trabaho da. Sa bagay. Di mo baybayan ti salunat mo di tabarko nga ayan mo, anak. Agan-anad ka kanayon. Asinaw jay kinasaritam itay iti cellphone bakay. Niristi lakay. Impakaam mo na nga agbakasyon into no may alawas dito'y lugar tayo. Ay kat nasayaat nga ron ano kasta. Nagiti nga ta nga duapay nga anak ta. Agbakasyon na nga tamay. Jak amo awan pa yung timbagbagana. Adamat lugan ang nagsardang iti bataw. Asino nga ilay tadimtag. Inkamat kitaan di tatawa. Wan lakay. Ni Andro nga anak ta ti dimtang lakay. Ay katlok ta madagos tiri daw. Darasam. Nagadon na grocery ti kinatang mau. Para kada kami kinanang iyaw andraw. Uwin tatang, para kada kayo kaninanang dayta. Ay na, imbag ka pa itamay gatangan na kami iti kanan mi kanitatang yaw Andro anak ko. Saan ak... Emi, di mo nituloy ti kayat mo nga ibaga. Mapay ka din nanang? Anya ko matibagayo? Kwa? Ay, nailawan kumutan. Anya ngamin day taya? Manipod ngamin nagtrabaho akasima ni Reste. San pa'y anak kay tud kada kami iti paggatang mi ko maitik kanan mi kanitatang yaw. Anya? Pudno ka di day tatang? Pudnaw, Andraw anak ka. Kastamat nilalay na kamsat siya. Saan pa yun ngay mang-awag? Kasta gayam. Saan kami matkit ding agdaw-dawat, ha? No, ada may tenda, agyaman kami launay. No, awan, mawatan may. Kabalat pa'y matlat yung talaw, no, ada igatang may, iti kanan may kaninanang iyaw. Nakaturogan ni tatang, nanang. Nadlaw ko ti dakkel asugat iti gurong na. Impa-check up yo ka din? Di na kayat nga ipa-check up. Agimbag tulat ta kanon. Anya? Amangan mo ma-infection ti sugat na. Nangrunakit mapapaniti taltalon. Ay na anak ko. Sa anak-anak kurang iti pamagbaga kini tatang yaw. Yan ipilit na lang. Tama ti kayat na. Ha? Adun ti saksakitan ni tatang yaw. Pasaray maulaw. Kan agkapsot ti panagkita na. Anya? Wen Andro anak ko. Uray no addan sakit amarikrig nana. Mapanlatag trabaho iti talon. Inak ipa-check up ni tatang iton bigat. Sana bale, tabakasyon pa imutla ti eskwela ita. Agtali na edak pala dito'y balaya. Asino di kinasarita mi ti cellphone nana? Nagbiit kayo mata nagsarita? Nilalay na kabsat yo anak. Agsangsangit nga imawag. Apay nga agsangsangit? Di naman ibaga kanyak ti parikot na. Tilaang na ibaga na, agawid ka nun dito'y balay. Anya? Nalabit nga danadagsan a parikot ti kabsat yo. Iso nga agawidan dito'y balay. Di nakpagdanagan, Andro anak ko. Gagangay lang nga sakit ti marikriknak. Ulaw kan panagkapsot lang ti panagkita ti marikriknak. Tatang,
Sana na masapol nga ipa-check up nak iti doktor. Sayang lang tigastusa may ti pa nagpa-check up ka. Sigurado kayo, tatang? Uy, anak ka. Masiguradok na ita. Awan na dagsin na sakit ka. Iswerte ka na yung dandarag. Masikog ka, Simbang Pet. Lalin, anak ko. Pakawanan da, no inlimad ko ti amin kada kayo, nanang. So, di no tayan ti lalaki ang nakasikugan ka, lalay. Diyak mo, tata. Anya? Apaya di mo amo, no sa di no tayan ti lalaki ang nakasikugan ka. Sungbatam ti amam, lalin. Asinaw da ita lalaki. Katrabaho ka, nurse, iti pagpapayak ng ospital, nanang. Tatang. Anya? Linuko na klang day siya lalaki. Adaan mat gaya man iti asawa. Kalpasan ang maamuan na masikugal. Kailangan ang nag-resign iti ospital. Katsahanan ang nagpakpakita pa'y kanya. Anya? Gapoy ti dayta na pasamak. Nagikatak matan iti ospital. Gaputa mabain na, tatang. Una linda ito'y anapasabakan ka, anak ko. Uli tagtagid daw iti pamakawan ka na kayo, nanang. Tatang. Sapay la kung mata mapakawan da. Kumusta kayo, tatang? Simbang Pet ka na, Barta, Kriste. Apaya may salang abag ti imot mo ang nagawin. Iyulot na ni Gaskaso ti bag ko nagawin. Tinapotag, nakaawid akong dito balay. Hindi kayo ka din maragsakan. Mas lawak lang, anak ko. Awan rin pa nga pagsindawan niyo. Yung baka mukmat kanina na nagawid ako. Saan ka din? Kahit kong tagina na. Kahit kong ti maturog. Agbarbartag ka nilat tantiar aramidam reste. Anya ka di ti mapaspasamakan ka. Kaya't ko ang makasarita ni tatang nanang. Apay akayat mo ang makasarita ti amam. Basta, napatag, tibagakin ko na. Mabalin mo mat nga ibaga kanyak no anyaman ti ibagam kan tatang yo. Saan ka na nalawa di talunan ni tatang adaga? Apay ti daga? Ilago na yun, di daga talunan ni tatang nanang. Anya? Amom ka di ti sasawam reste. Anya ti rason, apay akayat mo nga ilako ti talon tayo? Tapno madan tayo ti kwarta. Ti kayat ko asawan, kayat ko ngalan ti bingay ko. Anya bingay mo asasawam reste? Kayat ko nga alaan ti tawidag kada kayo. Simbang Pet na naggapo iti barko ni Reste nga awan urnong na. Mas daawak nga ron. Tapay nga awan urnong na Simbang Pet. Nagipanan na nga iti sweldo na nagtrabaho iti barko. Ay na, anya ka din ti mapaspasamak ka na tayo. Nasikugan na balasang nilalay. Simbang Pet mo't ni Reste nga awan urnong na. Kan agbarbar teklatan tiar aramidin na. Nilangan andraw ti limpyaw kadakwada. Lakay. Jak umanugot iti kayat ni Reste ang mapasamak. Jak ilakaw ti nga kaisuna adaga at talunag. Makakayat mo nga ilako ti daga at talunan ni tatang Reste. Amo mat ang napatag ka ni tatang ti panagtalan. Kasapulag ti kwarta. Iso kayat ko na mailako ti daga at talunan ni tatang Manong Andro. Mabit man lang, Reste. Nangipa namin ti urnong mo nagtrabaho iti barko. Ha? Kuha? Sumungbat ka. Nangipa namin ti urnong mo nagtrabaho iti barko. Impaabak ko amin iti sugal. Anya. Nagsugsugal ka kabayatan ti kaadam iti barko? Wan. Katsing-singirang dakpayan dagiti nakautanak. Anya. Nakas ti mapasama kanyak. No jak mabayadan na iti utang ko. Iso akayat ko nga ilako di talon tayo. Di mo ipilit ti kayat mo mapasama, Kriste. Napatag kanyak di talon.
Isadyak kayat nga ilakaw. Kasapulat ti kwarta tatang. Mas ka nang bayadak dagiti nakautangak. Ulitek nga ibaga. Jak kayat nga ilakaw ti talon kaw. No kasta nga ron? Isubliyo amin kanyak dagiti kwarta na itulong ko kana kayo. Hanya, no didak kayat atulungan. Isubliyo amin kanyak dagiti kwarta ng intid ko. Manong Resti, pang-aasim tagi mo bugkawan ni tatang. Ay lalay na, di ka makibiyang iti saritaan mi ka ni tatang. Umadayo ka. Respetuam kumamat ni tatang, Manong Resti. Di ka makibiyang ko naklaro rin. Hoston, di mo ituron ti kapsat mo, Resti. Pang-asim! Ayan ni Resti, nanang. Pag-asim, Andro. Di mo tutupan ti kapsat mo. Jak magustuhan ti naramin na kadatatang kanlalin. Aglablabusan ti onan bain. Andro. Saan na nasayater aramidin na? Nasken na makasaritak itinalapat day ta Resti. At nakalagayan dito yung agininom. Titanog na, manong Andro. Di man ulitan ti naramid mo kanila rin. Kastamatan ka ni tatang, ha? Nagturad ka amang isidir nga na itulong mo kadakwada. Nga uray awan mo't in-inted mo. Tanangan ti pa nagsasaw, ha? Tanod dada ka sa mapasamak kadatatang kananang. Agpinasin siya talangan. Hanya ka din ti mapaspasapak iti pamilya at tayo lakay. Ilang restate agar aramid iti sana nasaya at iti pamilya tayo. Kapu amin na ito iti bisyo kan panagsugal na. Nariribok matan ti amin. Lakay. Sak namnamay na dumtang ti kastya panumok iti biyag tayo bakit. Pinadakkel ken pinagadal tamat iday tinasayaan. Yung kastya lang tinagtungpalan ti amin. Diyos ko. Jak kayat apat ganti kayat ni Resti ang mapasamak. Jak ilakaw ti kakaisuna adaga at altalunag. San lagayam ang nakautang iti dakkel agatan ni Resti, tatang. Nagaramat pa iti maiparit nga agas. Ket saan mo na makasubli pa iti barko a pagtrab-trabahon na. Aniya. Nagbakasyon ti maysa kadag iti katrabahon na iti barko at agakabangibang nga ili. Iso tinakaamuak iti dayta. Kasta. Naigumon iti daka sa bisyo ni Resti. Iso ang nadadaal mo tibiyag na. Isardeng mo ti panagin inom mo iti arak, Resti anak ko. Awan ti nasayat nga ibunga dayta. Kita man ti langam. Nakakutkutong kan. Nabaybay amon ti salunat mo. Nasakit tinakam ko naman. Naman yung matyanti na pasama ka na iti barako. May sakasiman nga walang trabaho. Resti. Sabay payandak nga gininom naman. May ito yung tinagsak ko. Si kamot laang tinang dadaal iti biyag mo, anak ko. Nasursurom tinagsugal, kan nagaramat iti may parit nga agas. Nanang. Pagbalbaliw kan, anak ko. Awan tinasaya at amay tulong kan ka tinalabas, apa naging inom mo iti arak. Panunutam kit di ti masakbayam. Mapupukaw di kwarta iti wallet ko, bakit? Anya, sino ko matinangala? Italaay nga mapasamak ti kastoy. Nilakit di Resti, tinangalay ti kwarta. Awanan sa balipay. Anya? Ayan ni Resti. Diyak mo, nagmalmalamot nga awan dito'y balay. Diyak magustuhan na ito yung inaramin na. Isulakit na itinangalay ti kwarta iti wallet ka. Si kakali ti ka-text ko itay, pare. Wan pare, ni Mario. Oh, oh, at iti bayad ko iti agas ko, pare. Nagyaman na pare. At timutin ti agas mo. Ha? Ikagtigda iti dagas. Pulis? Sumurot ka kada kami. Pagpakasyak tatang. Nanang, Manong Andro, tulungan na ko makarwar di ti pagbalutan.
Na kaya ti mabalod. Ladingitan mi, Resti. Saan da ka matulungan? Natiliwan ka iti maiparit nga agas. Katrumbeng lang nga maiparot ka. Manungan ro. Dinadael mo ti biyag mo, Resti, anak ko. Saan kami matanagkurang iti pamagbagakin ka? Maramin mo pa yung kagtakaw, tapno lang igatang mo iti may parit nga agas. Atang? Diyak kaya't makita ka dito'y pagbaludan, anak ko. Nasken abayadam dito'y pagbaludan tinagbasulam. Agbalin ko maaleksyon kan ka tinabasamak. Magsingsingpat ka dito'y pagbaludan, anak ko. Una na. Pagbabawya akong tiyamin. Pagkawan ng dag. Sana ka nagbalin na sayat nga anak. Naglablabesak. Diyak init kan patek dagiti ado arigat yung kanya. Pinatpadaldak. Ita kastilang tinagtungpala. Isa pagbabawyak tiyamin. Kat ulit agtagkin daw iti pamakawan ka na kayo, kapamilya. Napakawan na ka na nakaw. Ulit agmay ngay bagakan ka. Agsingsingput ka. Kan pagbabawayam aminin, nagiti basol mo anak ka. Dadaalan ti panagtalag kan pamatag ti pamilyam kan ka, ta isudan tumetlang ti makatulong, intunsikan ti agkasapulan. Alagagiyam di tan tinagipusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Biyag, ti tao. Asino dagiti kakadwa ni Arnold nga agin Major Warly tang anak ko? Dagiti kakadwa na ang pulis, nanang. Kan apay kasla madandanagan kayo. Kasanaw, kasla saan ang mapagtalkan dagiti kakadwa ni Arnold? Anya? Naluto ka din, di pulutan mi, Litang, bakit? Itay pa ilang karurayan mi. Dandanin, Arnold. Malutluton di pulutan nyo. Okay. Mabiit man lang. Apay kasla madandanagan ka. Ada ka di pa kadanagan? Nagdanagak lang amin itay nakangag kami kininanang iti kanalbuong. Anya? Kanalbuong lang? Nagbutang kayo? Maragsakan lang amin dagiti kakadwa. So, nagpaputok na. Anya? Awan di ron ba nga pagdanaga? Bakit? Awan tigyera mapasama. Nag-aawitin na kita kakadwa, bakit? Saan ka di ngayon bagak nga agdigos ka? Madamdama akto ni agdigos, Arnold. Agi na naakbiit. Nagado nga minti inaramid ko ang nagmalmalam. Anya? Nabarbartak ka. Mapankan ijay silad kat maturok kan. Anya? Umay ka ba na? Anay ko! Di mo mas masangkitak yan ko, Arnold. Masaksakitan na. Saan ko manatangkan di ulam, Litang? Aramidam ti kayat kuno kayat mo na sayat ka, ha? Di na ko mapilitan iti kayat mo ang mapasamak, Arnold. Nabambanugan. Saan laday tataramidak yan ka? No di mo pagganti kayat ko. Nawatan. Ada ibat ko anak nga si daan nyo, anak ko. Kapuros dagito'y anatang. Iparabaw yulatan di talamisaan, nanang. Payakas laawan gaganay gayam, Litang, ha? Anyat na ba samak iti pingping mau? Limitam mag. Ha? Awan day tinanang. Di yulatan ikaskaso. Anya asan nga ikaskasaw? Naglitam day ta pingping mau. Anyat na pa samak anak ko. Adalasan mi ang nagkinaawatan kini Arnold idirabi inanang. Isoan akabil na. Anya? Tiyawanan ba in alalaki? Kabailan na kagayam akabilan? Nan,
Idarom mo ti asawa manakaw. Sana rumbang ti naramid na ka. Aglablabas day dya tao. Saan, nanang? Mabutangak amang idarom kan ko, ana. Anya kumangay ti pagbut ngam. Idarom mo kit di ti asawam tapno agnakam. Tiyan mo mata. Kadyak nangag dagitim bagbagakan ka itay ni nanang mo. Litang. Arnold. Patasang tagdarom. Takas kay kanyak itiinam. Maramid ko ti kayat ko kada kayo itinam. Iti ka nito nga gipulong kayo iti barangay. Arnold. Tamdanganam dayta. At iti kwarta litang. Gumatang ka kadag iti masapsapol iti balay. Nagadumot din a kwarta day tag-ig ka, Ma'am Arnold. At dayta ka manin ako naklitang. Di ka nagdamag. Awatam kid din ti kwarta tayo ka gumatang iti abastor iti balay. Arnold. Alamon! No kayat mo, gumatang ka pa iti baro akawas mo. Mapangkag pa siya, Regimon. Anya? Dinakman mulagatan na kasta. Di ka kagyaman ta do ti kwartata. Santa mabisbisinan. Pasensyakan ka nagiting bagbagak edi namin sangal daw halitan. Awan intensyon ko saktan tirik na. Arnold. Lambing ko lang tayo dyan. Kaslat di nakamam mo. Ay ayatan ka. Sana ka dakas nga asawa. Maturog tan. At alam ang tirabi. At apay yutim inton pikan. Sana pa'y nga agtugla pa. Bakit? Ay nanagbanglo ti asawa kita. Maturog takit din, Arnold. Rabi iuna yan. Umay ka man kit di. Ay, sika talaga, Arnold. Ay ayatan ka bakit? Jak amaw no anya ti sawag litang anak ko. Apay ka din, nanang. Adan samat kurkurang ti asawam. Ada bagbagtit na ti kayat ko asawan. Apay ka din, nanang. No daduma, natangsit. No daduma may, nasingpet. Kan kabarbaroman nga inisuman nakitay limaba si Jabalay. Anya? Nagpakadapay kidi kanyak ama pa nagtrabaho. Kaslawan dakas ngay naramid na ka. Bye-bye anyo latan, nanang. Nagkid daw mo't iti pamakawan kanyak idirabi. Anya? Wan, nanang. Iso abay-bay anyo latan. No anya ti madmadlaw yu itakin ni Arnold. Ay, mas daawak lang amin anak ko. Saan amaaw-awatan ti ugali dya asawam? Umay dagiti kakadwak dito balay no madamdama bakit? Agluto ka iti naimas apulutanin mi ha? Wan, Arnold. Ken ay, di ka agsuot iti nakiti nga shorts. Diyak kaya't nga da sa balay makakita iti gurong mo. Anya? Agpalda ka iti nagayad. Agbado ka iti lawlaw. Tapno saan makita ti sukog ti pamagim. Anya ka din na itang ibagbagam. Naisam iti babae dagiti kakadwak. Diyak kaya't asik ati pagpantasyaan da. Arnold. Naglagi pang timbagat, nay. Ala, nagluto ka iti pulutanan, nay. Taumayan, dagiti kakadwak, ha? At tuyin ti pulutanin nyo, Arnold. Nagyaman ang bagat. Wala, agsubliya ka dago sa diyo nagtipalay. Tarasam. Wan, Arnold. Apay ang pinapanaw mga dagos niya asawa. Pinyawatan ko may inuman na nga arak ah. Saan nga gininom iti arak ti asawa, pare Dennis? Basta ka rin. Ang pare, nagpintas ti asawa. Nagamot ti rupa na. Anya? Iba ka lang, nung nauma ka ni ti asawa, ta sublatag. Anyat kinunan. Sublatag ti asawa, no demon kayat ko na. Awalan ka iti bain. Apay ang talo ka nga. Natimat! Apay at tinungkanak, Arnold. Anya ti basol ko. Saan ka di ngayon bagakan ka at di ka agpasiksi iti sangwanan dagiti kakadwa ka polis? Anya, jak matinaramid dayta. Tinungpal ko mati kayat mong agbado ak itinagayad apalda. Kan nalawlaw a kamiseta. Anya ka din ti mapaspasama kan ka, Arnold. Agselosak. Jak kaya't apagpantasyan da ka ti sabali. Arnold. Ay ayaten kalitang. Jak kaya't amaagaw na ka ti sabali kanya.
Ito palagi kita ni Arnold, pare. Apay? Masakit tinagan mo kan ko na Rizaldo. At magustuhan ti panang danog na kanyak. Basta aya. At tanto aldo kanyak na tatao. Nawaya pa'y ita ng pagnapag na. Nukayat mo siya kung timang trabaho, pare. Anya? Pag-urayak lang tinapinta sa gandaway, Rizaldo. Sampay nga ita, ti panang likidar ko kinuha na. Saan ngayon umaulan na ka? Agpanunot nga na imbag, pare. Anya? Agpada kayo nga dati serbisyo. Nasiglat ni Arnold, pare. Sana ka mabutang kinuha na. Nuko naman nasiglat. Nasigsiglatak. Ramuak tinapasama ka dyan lugar yung kabagays. Nagiti pa yan pulis tinagaapa. Ay, kabutbutang. Kabagays. Imbes ada Arnold timang protektar ka nagiti tao iti lugar yaw. Isuda mati pagbutbut nga nagiti tao. Tanmat ngamin a pulis kat dakas ti ugali da. Mairamraman lang dagiti nasaya ti aramid na a pulis. Sa bagay, husto ka kabagays. Adaw nagiti mapagtalkan a pulis. Ang adalat tama nagiti dakas ti aramid na. Pampanunutot ni Litang akaanakam kabagays. Kanayon adangran ti asawa na. Anya? Mabutang ba't nga rod nga agdarom ni Litang. Tamangan kanunudakas ti aramidon kan na ti asawa na. Ha? Ay, alangan na baybayan na akam-kabiling natan ti asawa na. Mati kabagays. Pagawanan nak. Nung nadangran ka man ng Litang. Nabiglak lang. Iso ang aramid ko tikas jay. Arnold, Sana na maulit na jay bakit? Saan ka napasakitan? adon adaras nga impagamday ta kanya. Ngam ulit ang matlat na. Isungarot nga kid-kid dawak man na niti pangmakawan mo. Promise. Talaga saan na maulit na jay. Arnold, Awatom na tanti ugalik. Nung daduma. Diyak malapdan ti baging ngagpungtot. Sa anak matadakas nga asawa kahit. Arnold, Litang, ayayatan ka. Kaya't kang araw ko pinitinayrot. Mailiwak manamkan ka. Nyati planong, pare. Ibagang malago sa kanya, tak numalpas si parikot mo. Di ka kadiagganat, Rizaldo. Masapula planado ti amin. Amo tiburik dahil yung Arnold. Agagatiran ti ramay ko amang kalbit iti daytoy, pare. Relax. Dumteng tulap taday ta panawin. Saan ay ang adati illegal nga aramid na dyan Arnold? Adamot na talaga. No kasta nga rod, adamot mawawat na nga uminto, nga agapo kadag iti sindikato. Sigurado rin ta, Rizaldo. Tara, may kakit di. Mapantaman na ginom. Kaya't ko tag-relax. O sige, mapantang nga rodan, Boss Dinis. nagadumanan ti bilbilangam a kwarta, Arnold. Nagkapundag kita a kwarta. Di ka nagdamag bakit? Di mo latan ikaskaso ti makit kita. Basta awak lang amin. Takanayon nga ado ti kwartam. Gimatang kapayan iti baro a motorsiklo. Ay, magidasar ka man iti pang malamanta, mabisina. Itay pa'y anak ka itasarak iti lamisaan. Si kalaangan ti maururay amangan. Alarad, makantan. Itay pa ang mabisina. Awan ka di tinadlaw mo, anak ko. Apay ka dinanang, anya ko matimadlaw ko. Jay lugan ngay madayaw. Italaang amakitak day jay alugan. Itay pa'y ang nagparada iti saan unay nga adayaw. Ha? Uraya ka rumor jay driver. Ngam awan magtitaw arimwar. Kaslag palpaliew. Anya? Sabalit agparparik na kanyak liitang. Nalabit ang nagpaliiw jay nakalugan iti kotse. Abi nga, palto-paltog ka iti angin. Maiparit day tangar aramidom. Inton kwan adda nang i-report kan ka iti pulis. Asino ko mati makayaturad na mga report kanya? Mabutang da mga report kanya. Agawid tan Arnold, nabarbartak ka. Mabut-butang lakit din dagiti kaaruba kan kagapo iti aramidom. Ang bibiyang ko. Madiday tangar aramidom.
Mabalin ka ang makaswan iti kastang aramidam. Tanag mo na yan. Awan ti makaiturlen ngagit pulo. Kabutang nang kita. Anya? Mabutbuta nga kabagis. At ngamin sa bali amadmadlaw ko. Anya na ita amadmadlaw mo kabagay. Pasaray makakita ak iti tao. Asaan kumot nga am-am nga ang pagnapag na iti paraangan. Ha? Kasla, ada palpali iwan na dya tao. May lasin mo kanit na dya tao? Diyak may lasin launay ti rupa na. Gaputan nakakalugong kan naka-face mask. Patsyak kasabali a tao da ijay. Kabisadok amin a tao ija lugar may. Agan anad kayong arod kabagay. Ang mga no sabali ti panggap na dya tao. Ang mga no kayat na tagtakaw. Wan kabagis. Kanayon kami nga agan anad kanilitang nga anak ko. Ay, nay, sana kung nagbayag. Patuluya kaon. Yala kabagay. Nagyaman na kitintid mo a prutas kan natag. Sakto ba ti umay mangitulod kan ka iti sidain nyo akarnay. Ipauragak di may sa baboy ka. Ikan kayo mag iti libre asidain niya. Pasensya ka, no naladawa ka. Papaya nagbayag ka na gawin. At nakadilalaking ma. Anya lalaki asasa mo, Arnold. Awan lalaki. Agpuno kalitan. Lalaki ti kinasinarak mo yung tsindanan niya. Saan ako no dayta, Arnold? Dahil ti tinandanam. Iti ka nito amamuak nga dalalaking dagas ka kanya. Adto ti umuna bayan, Rizaldo. Maalam to ti pakabuklan ti bayan. Inton may san analami sa bangkay na diyang Arnold. Awan ti parikot, Dinis. Naadal ko mutin ti amin. No kasano ti panang likidar ko ni Arnold. Kaya't ko anadalos ti panang likidar mo kan ko ana. Di ka agimbati, iti ebidensya. 100% anadalos ti trabaho ko, pare. Saan ang agdadamot ti kastoy, pare. Ti kalidad ti trabaho. Ngala, si kangaruran ti makamukin ko ana. Agsinatan dito, ita mga dapay makadlaw ka data. O sige, basta na ito ti may panamnamakin ka. Maamam tulatan, anaidasayan ni Arnold. O Arnold, kumusta? Kumusta ko ng kanya? Uy, kumusta ka ko na? Uy, dumakdakkel ti tiyan mo ah. Siguro, adon tinaliksab mo ang kwarta, manipon ka na iti illegal ang pagsusugaran na niya. Ah. Jakat ti tinorte sa ang Dinis. Aganad ka. Gaboy ti kasta pa nagsasaw. Sano sakyagan ang Arnold? Sika, tirumban na aganad. Aniya. Ang mga paikit eh, no dahil tuwin ti maudi pa nagsarita, kan pa nagkita ta. Aniya. Asidiga ka iti balay dalit ang akanakak. Ako na awan mo't maluga naka-tricycle. Inay tuludan iti sidenda karne ti babaw. Ay, kartinak pa iti magna. May lasin ko na nakatakder iti abay ti nakaparada akot say iti adayo apasay. Anya tirarami din na itatao di tao. Kasla dapat urayin na. Tumalang kiyaw. Nay, ala sumungan ang nakamotorsiklaw. Ha! Pinaltugan natin nakamotorsiklaw. Dayayag. Pinasiwot ng tikotse na ngayon madayaw. Awanan ni Arnold, nanay. Natayan ti asawa. Ay, unayan da ito yan napasama. Kabagay, na'y matangak tinapasama. Anya, Diyak mo tiyong pagaraw. Adi kaya mo Arnold ti urayin na apaltukan. Amok ti rupa dyan ang paltukan ko ana.
Talo alawas kalpasan tinapasama kita asawam na magadagaw sa nagtisuspect kat nakabalod da isaan. Walang kakaduwa na mutlaang ti Mastermind. Day agnagan iti Dennis. Uray na di Arnold nga asawam. Karaman matlagayam ka nagiti illegal nga aramid. Iso matlagayam anagado ti bilbilangan day di Arnold akwartana. Nagkapo matlagayam iti dakas day dyan akwartana. Nagpulo matlag ti asawam litang. Kun saan na nagbalin ano saya at nga asawa ka na. Kaputa pinaspasaktan na ka. Adaw ti basol ti asawam. Nagbasol itilintag. Kang runan ti amin. Dakkel ti basol na iti Diyos. No agbibiyag kay ti kinadakas, dakas tumet ti pagtungpalam. Alagagayam di tanti nagibusan, ti pakasaritaan, di ti drama tayo. Biyag, ti tao. Biyag, ti tao. Kamaudyanan na. Nakaalat amatlaangan iti tulong manipod iti gobyerno para kadagiti single mamakas kada taloy da. Ay, wan nga rod, Ami. Good. Apay nga rod akaslan naliday ka. Saan ka naragsak? Tadan kwartata? At dan igatang tayo ti masapsapol dagiti anak ta. Ay, aginggat kaano nga takas to'y ti kasasaad ta, Ami. Diyak kayatan ti kastoy a sitwasyon ta. Ay, anya nga rod ngay, anusan ta Talaga akas ta. Nagpadaan tamad ngamin nga intarayan ti nobyo na. Wan nga rod dagiti awanan bain alalaki. Naimbagkan ka tamay-may sa ti anak mo. Siyak ngay, dua. Wan ngam ay na, narigat lata, friend. Isungag sa lukag ta. Tapno maipayan tayo tinapinta sa masakbayan dagiti anak ta. Nga uray awan kadwa ta amang padakkel kadakwada. Tatang, ag-eskwela akiti vocational. Anya? Ay katsi ka anak ka. Kasanon ti anak mo. Ikuyog kung ano kasi amapana kag-eskwela, tatang. Makipakpakaasyak nga umanugot da nga ikuyog ko ti anak ko. Uray tadakkelan. Amunan ti sao. Kan saan analikutag ti apo ko yun. Nasingpet. Sa bagay matkat niya. Ang naimbag no saan ka marigatan anak ka. Saan, tatang? Kabaalak. Kaya't ko ngamin nga ipakat ti isem ko iti panagdait. Isong ag-eskwela ak. Tapno makasursuro ak anaimbag nga agdait, tatang. Ag-eskwela ka no iti vocational jagayim mo, Loida. Amang ano kaya mo mati ag-eskwela, anak ko? Naimbaglakan ni Ami nakalpas iti high school. Siyak ngay, jak pa'y nailepas. Kat ituloy mo ti ag-eskwela iti high school, ano kayat mo? May sa tawan malangan, kat makaturpos kan. Mabainak. Siya akon ati kabakatan iti eskwelaan me. Jak kayat ti makantsawan. Kat anyang harot ti kayat mo nga aramidan. Agsapulak iti trabaho. Alang harot tanay. Kasi dagiti anak mo no di ka agtrabaho anak ko. Natangken tumo nga minti ulom ide. Imbagak asinaam day di alalaki. Tadaket nga rod pamilya na. Ngam sinukir na. Anya ngay ita. Husto matan ananang. Agsermon kay manan. Nalpas lang aruden. Awagam man kit diti ama dagiti anak mo. Ibagam amang tad iti suporta dagiti anak na. Namin adun nga inaramid ko day tananang. Ngam awan kwarta na. Awan trabaho na. Ni bakit na timang bibiyag ken kwa na. Anya? Iso adi yun namaan amang taday siya alalaki. Ma-stressak lang amang pampanunot iti dayta. Ay, nabanog ako na magmag nang agsapsapol iti trabaho. Ngam talagang awan ma-applyan. Ay, agtug awak mampay dito'y parke. Kanag to'y ginatang ko abananak yo. Pamadpad iti bisin. Ay na, unay matantikas to'y agas-gasat ko iti biyag. Naimbag pa'y kiti dagiti makit-kita katatao dito'y parke. Nagraragsak ta. Kan madlaw napintas ti biyag da.
Nuapay nga min anay yan, nakakapobre. Ikaw na yung madadayo po, Juan. Tama nga naman mapukaw ka. Oh, kas iti day dyan lakay. Madlaw abak nang tilangana. Anya nga ta ti trabaho day ta. Pensyonado nga ta. Uno, negosyante. Uno anya. Ah, kumikita dito. Ayan ko tilakay. Umis-isam. Isumakmat. Umasidagan. Hello. Mabalinti makiaman mo. Ha? Ay, uwan sir. Isyak ni Loida. Sakmat ni Floro. Yung di nakawagan ni sir. Manong Floro kunam latar kaniya. Ha? Pag may saka. Ken madlawan na unag ti pampanunutan. Ken kaslan naliday ka. Ada ka di problema? Ha? Awan manong. Nabanugak lang ang anagnag na. Iso nga umayak agi na nabiit ditoy. Ada ka din asawa, mading? May saak a single ma'am, manong. Kasta? Lucia, ada asawa. Ada may isang anak may kandua nga pukok. Para kunak, umadalin ti panagbalin ko abalo tinabiyag. Ha? Nabayagan na saan kami ngagkinkin na awatan na ti asawak. Saan ako nananagsak iti dinana. Isa kayat kon asinaan. Anya? O sige, tayo nakpay kitaan ti apo ko. Impasyar ko ngamin ti apo. Huwag kaya, mapali na maalat yung cellphone number mo? Ay, sure, Manong Floro. Adda ka diin sang petyo amakan, nanang. Tawan pa'y naster kak at trabaho, anak ko. Apay, di ka nagluto ay Maxine? Awan bagasan, naibos. Anya? Ala, urayan dak, tay nak bumulod iti bagas ni Lola yo. Urayan dak, anak ko. Ay na, kaasi kay mo't nga giina. Umay kay ngamin agnaad dito'y balayin anak ko. Panawan nyo pa'y laang di kalkalapaw yaw. Ay, hindi kayat dito'y. Ado ti manakibiyang at tao dito'y nanang. Day tala agsipsipot iti pada da at tao ti amuda nga aramidan. Hay na, baybay am ida ano kasta ti kayat da nga aramidan. Kasla di ka pala na irwam kadakwada. Hey, basta, jak kayat ti agyan dito'y nanang. Nagado ti chismosa akaaruba dito'y. Ala, mangan kayon anak ko. Adain sangpet ko amakan. Wow, nagimas matuin sangpet yung amakanan, nanang. Kunak man nawan kwartayo, nanang. Nagkalaan nyo nga iti kwartayo. May na, mangan kayo kit din. Saan atila damdamagan nyo? Inggatangan kayo adwa iti tsinelas yo. Thank you, nanang. Ngam, adda ka din trabaho, nanang? Uwan. Makilablabada ak no daduma. No maminsan mat, makitang danak ngagdalos iti balay. Ay, kasta ka di, nanang. Iso ada kayo, agiskwela kayo ana imbaguhan. Panunutan nyo, tirigat ko anak ko. Saan ko apidpidutan ti kwarta? Laglagi pa nyo dayta. Nakapimpintas ka talaga, Loida. Dayta, tinakainlabakan ka. I love you. Sa anak makapagbayag, tawan kadwa dagiti anak ko iti balay, Floro. Niya ka di. Tunggalag sarak ta, agdardaras ka kanayon. Idandanagak ngamin dagiti anak ko, Floro. Awan kadwa da iti balay. Sapay, adabasit nga anak ko. Talaga, Rod. Nga mabalin ka di, nga iti sumaron no apa nagsarak ta, kadi kan agdardaras nga agawin. Mangtangdal ka iti mangkadwa ka ng iti anak mo. Ikan ka iti pagtangdan mo. Sige, sikat ti makaam mo, Floro.
Okay. Madamdaman to nga rodan ti kwarta mo, Loida. Itid kunto no madamdaman. Nanang, da kayo man titangdanak amang kadwa kadagiti anak ko tada papanak. Apay, papapanam ka day. Kanayon ka arumwar. Ada ka din trabaho, anak ko. Awan, nanang. Nagadun tinagaplayak at trabaho ng awan nangawat kanya. Ay, nagrigat ti makastrak iti trabaho. Nangruna no kas kanyak nga undergraduate iti high school. Apay, di kan makilablabada ka da Madam Layla? Ay, saanan? Makabanog mat ti makilabada, nanang. Diyak maanusan. Anya, kat talaga akasta ah. Anos laeng, anak ko. Panunutom dagiti anak mo. Isuda ti pagbali ng mga inspirasyon mo. Tapno napigsa kang agtrabaho. Ay, basta. Diyak kayaton ti makilabada. Kahit, anya nga ro ti pangbiag mo kadagiti anak mo no di mo anusan ti makilabada. Uray diyak makilabada, masuportarak dagiti anak ko, nanang. Nalakalaang tagdiskarte iti kwarta nga uray diyak makilabada. Anya? Nay, nagpintasan tabadom apok. Asino tigim matang kadagita? Ni Nanang mi, Lola. Anya? Nukasta, adun ti kwarta ni Nanang yaw. Adun Lola. Kanayon da kami nga igatangan iti kanan mi. Anya, pangalalaan na nga iti kwarta na. Kat awang mo trabaho na. Di ka nagawid, love. Sa nabalit, tanda ni Nanang mo akan duwa dagiti anak mo. Floro, dinto nga ta maduktalan ti asawam ti may papankada ta? Di oray man maduktalan na. Awan problema kanya, Loida. Kayat ko pa ikit di atap no sinaan nakon. Floro, No kayat mo agdinatan. ay saan? Amangan mo agdarom ti asawam. Diyak kayat ti may darom, love. Di ka madanagan. Ta kontento akon iti kastoy a sitwasyon ta. Basta di mo liplipatan ti karim kanyak Alinawas nga ikanak iti kwarta, Floro. Wen, di ka madanagan. Matungpal na itakarikin ka. Ipahay ko amin, nakasapulan nyo nga giina. Rabiin, ami. Husto day ta na pa nagdadait mo. Ne, sikamot gayam day Loida. Ay na, masapula may lepas ko ti awat ko uniform. Tani, kasapulan da kanon inton bigat. Anyan? Nakakaasi kamat nga gub overtime, ami. Naimbag no umdas mat ti matmat gadam para kada kayo iti anak mo. Umdas mat Loida. Anusak, takasto ti panggadak. Parparigatam la ti bagim iti kastangar aramidem. Di mo ibusor ti bagim iti trabaho, tanarigat ti agsakit. Ay nakapilitan nga agtrabaho ak, tawam mo't sa bali a pangalaki ti pangbiag ko iti anak ko. Naimbagkan ka tapabanjing-banjing ka laan. Wan apay ko maparigat ti bagit nga agtrabaho ngay. Ay pulos mat I-transfer ko dagiti anak ko iti private school, nanang. Anya, apay, ada kwartam aya anak ko. Ni Floro ti aggastos, nanang. Anya, hay anak ko. Mamin anumag na ibagakking ka asaan anasaya at tiar aramidaw. Ti panakirelasyon mo iti dayi a tao, pamilyado ni Floro. Ay dagiti anak ko ti makagapo no apay nga aramidag ti kastoy, nanang. Nagkari ni Floro nga ipaay na amin nakasapulan dagiti anak ko. Ngam agbasbasol kayo anak ko. Kasano numaduktalan ti asawa na ti amin. Delikado. Makam mo ditan. Basta gundawayak ti kinaadat kwarta na ita. Pagadalag dagiti anak ko iti pribado nga eskwilaan. Taadda ni Floro amang ibaklay iti magastos. Addo ti kwartayo, tatang. Gumatang kayo mat iti kayat yu agatangan. Init ka naklangaro di ginapanalawas sa anak ko. Kat sa bali mat day jay Alakit agyaman ak nga ron amay. Kahit kumusta mo, ti shop mo, anak ko. Nasayaat mo, tatang. Ay nahagnayon akmanan iti trabahador. Tagimata nga kitinayon dagiti sewing machine ko. Kaano lang, idagdadait ka diti balay. Ita, adan pwestom iti pagdaitan.
Kaya ano pa yan nagiti trabahador mo? Wen nga ro tatang, ay na naasi ti Diyos. Di na tayo binaybayan. Wen anak ka. Lulakit di tanapasnag kang agkararag kang agdayaw kang kuana. Ipaay na dagiti kasapulam anak ka. Wen nga rod, isong agyaman ak una iti Diyos. Tamo ka naggapu amin kan kuana dagiti abindisyon. Lukas na. Ijay private school ti pag-isiskulaan dagiti anak mo, Loida? Wen ami, may mayat ijay tapno matutukan da na imbag. Bas-basit da ngamin ijay. Ay ka nasaya at Kat sikangay, apay adi mo pa'y laiyakar dya anak mo iti private school. Ado matanti kwartam. Ay nasaanan. Sana bale ta si daglangi dya balay ti pagadalan da. Kan may sa, agur-urno nga kiti pagadal nanto iti kolehiyo, Loida. Ay na, pagbalbalinam la nakakaasi dya anak mo. Anyat sirbi ti kwartam nga no di mo pagadalan iti pribada. Okay laeng, friend. Kan may sa di na wala kaya ti umakar iti pagadalan. Ta di na mapanawan dagiti gagayim na iti pagadalan da. Nisyak akat saan mabalin. Kayat ko nga iti pribado ti pag-iskwilaan dagiti anak ko. Diyak kayat nga agbalindaan nakakaasi. Apay adi ka makaigna, Loida. Diyak makontak ti cellphone ni Floro nana. Anya? Madanagan ak. Amangan no kinapture ti asawa na ti cellphone na. Kahit awan ti maaramidam, ano kastaman bilang anak ko. Dakdakkel ti karbangan ti asawa na kinkwa na ngamsi ka. Siyak ti ay-ayatan ni Floro nanang. Tay ka anakan ni Floro ti umawawag. Hello? Anya? Sige. Agyaman ak tayo pakaamom tinapasamak. Okay. Bye. Anyat ko na di imawag anak ko. Natayan ni Floro, nanang. Anya? Kasano da ito yan? No kaano ang masikugak? Isumat tanti papatay ni Floro. Kasano akpay itan, nanang? Di kan mapanijay, tanakababaeng. Ang mga numakita na kati asawa day di Floro, kat anya pa'y ti maibagana. Basta, mapanak. Mapanak, tayo nakmat makipagrik na, nanang. Kan masikugak. Ilaban ko ti karbangan ti sikug ko iti pamilya ni Floro. Masapul nga damalak as suporta, manipod ka dagiti anak na. Uno saan, amangan nuadda itadda atawid to'y sikug ko. Ay na, saanan ko nakmat. Di mo isubbat ti bagay. Sapay masikug ka anak ko. Di mo laan mo ti kapanunutan ti asawa day di Floro. Sigurado ang nasakit tinakam naking ka. Di kay madanagan, nanang. Amok nga nadan ti bagik. Basta kayat ko lang nga ipakaammo kadakwada ti maipapan iti sikug ko anapanawan day di Floro. Umayak makipagladingit iti ipupusayan ni Floro, madam. Nagpuskol matan ti rupam nga umayagpakita dito isi ka babae. Ma'am, masikugak. Kat ni Floro ti ama to yung inawag. Awan bibiyang ko nga uray masikugak. Pangaasim ta pumanaw kan. Tamangan noan niya pa iti maramid ko kan ka. Pumanaw kan! Nakapasngay kan anak ko. Lalaki ti impasngay mo. Oh, di kag sangit Anyat sangitam anak ko. Ay ayak lang ti bagik. Kas naman tandagi ti anak ko. Nagbalin kami manan anak akaasi. Itatawanan ni Floro. Kapilitan nga agsardang payla iti panagadal dagiti anak ko. Di mo pasardangan ida, tasayang titawan. Isubli ta ida iti public school, ta ikarigatan ta ida apagadalan. Tumulong nga, aginggat kabailak anak ko. Agyaman ak nanang. Agyaman ak tada kayo akanayon iti likodak. Pakawanandak ko ma, nojak din ang dangag dagiti pamagbagayo. Dahito yan ti bunga ti kinasukir ko kada kayo.
Alam, di kan aksangit. Saan pa'y anala daw ti amin, anak ko? Mga baruanan ka. Kat manggid ka para kadagi ti anak mo. Kat pangaasim, tadi mon ulitan ti inaramid mo. Awan nanang, ikarik. Agbalbaliw ka nagsingsing patakon. Ala amon titulong ko kada kayo, Loida. Di ka agbabain. Agyaman nga rod ami. Tangay ipilit mo. Awatag tadakkel atulong daytoy kada kami nga agiina. No kasapulam titulong, di ka kumaagbain nga umasidag kanyak, friend. Aggayem ta, isong agtinulong ta Agyaman aktasan ka nagbaliw. Nga uray na pintasan ti biyag mo. Nasingpet, kan na pa kumbaba kalat na. Naimbag ka pa'y. Napintasan ti biyag yung nga agina. Rimbang ayan ti biyag mo. Babaan ti panagsalukag ko kan babaan ti kaasi ti Diyos. Iso anatunoy ko dagiti arap-haap ko. No kayat mo, isuro ka nga agdait. Nagtrabaho ka matan kanyak. Alaman nga ron, friend. Ano sanak nga isuro? Tapno adamot pangalaak iti pangbiag ko kadagiti anak ko. O sige, awan problema iti dayta, Loida. Isuro ka, takayat ka tulungan agayem ko. Di ka mang namnama, ititad ti sabali at tao kan ka. Agsalukag ka tapno matunoy mo dagiti arapaap mo. Alagagayam di tamanan tinagibusan di sabali manan napakasaritaan. Dido'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurati pagayam Eugenia Almoite. Thank you and God bless. Biyag. Di tao. Dito yan. Natangya, mga suki. Gumatang kayon. Rose, bakit? Magisaratan anay, malamay. Nick, nalpas ka na nagtrabaho, lakay? Agawitan. Ay, umunakan, lakay. Tani, adu pa'y ti aggatang. Sayang ti mapaglakwak. Ngala, umuna ka rodan. Gamnay, di ka unay agpakarabi, ha? Wan, mala, mapankan. Kanya nga'y paray, masikogan ni Mrs. Saan pa yung rod si Rio? Ni, apay nga'y, dandan ni makataon yan nagdindin na paray. Awan pa yung may. Pag inanam pa gamin di asawa, ang paray. Pagsardengam nga aglako, kasapulan na la siguro ti ina na. Dahil nga rod mati bagbagak, ngam di namot kayat. Nagagat nga minuna di asawam. Ha? Surtem ta nakatumpong ka, iti nagagat nga asawa paray. Among paray, anak ladta ti kapatgan. So magmamanumad laabulan ti panaginan bakit? So di ka pala mapanaglakaw. Maboring ak nga rod dito'y balay, Allen. Kan may sa anak mo't amabambanog launa iya tsindaan. Uray pa'y, basta ginana ka pa. Manjak, Allen. Pangaasim ta di naklapdan. Amumot anay ruamak nga dar aramidon na. Maaddantan tumat lang iti anak. Addan to. Ay, awan paray. Alanganan nga maaddan kayo iti anak iti asawam. Nabayagan nga agdindin na kayo nga awan ladta paray. Nagtangkan tumat ti ulo na. Agpilit nga trabaho. Ay na, anak ti kapatgan iti biyag iti ag-asawa paray. Laglagi pam dayta. Wan nga ron. Yan kasanungay no awan na talaga. Mangampun kami na. Ang may matlaang no tayo nagtaod nga mismo king ka paray. Saan ka nga sugsugsugan paray nga kita anak. Saan nga makaanak ni bakit ka? Nga madaputot ka iti sabali a babae paray. Ha? Diyak kaya't agbasol iti asawak. Taga nga iti agbasol paray. Tao tayo lang. Anya? Ha? Nabartag ka manan, Allen? Narabian ka si Mangpat? Nangan kan?
Allen! Simra ka ni ti siledmi. Masansanan amarabyan kan mabartag asumang pati asawa. Apay anak baliw matan ni Allen. Nabartag ka man na nasimang pati di rabi Allen. Rinabi mabartag ka. Nyamoten, mangmangan ti tao, ngam sermon kamot a sermon. Ha? Inakag trabahon. Di mo pa'y nalpastikan ka na, Allen. Awan ganas kon. Nadadaal ti appetite kon amangan. Lasaya atay may ka anak ko. Ada problema. Apay, tatang? Tinasaya at sumrat ka pa. Jay buridak nga adim. Masikog. Anya? Apay, adan ayan nobyo na? Ada. Ang pinanawan na ni dinamuan na amasikob. Intarayan tinakasikog kan kwa na. Anya? Pakawanandak ko mamanang nailaw ana. Ay, anyan? Tiamok, agturpos ka iti panagadal mo. Namala, anya ngay nga rod, adaditan. No kayat mo, alaag to ti anak mo no may pasngay mo. Tampunan mi kanibayaw mo. Anya? Ibilang mi kaspudno nga anak mi kanimanong mo no kayat mo. Kayat ko amanang, tapno maituloy ko manan ti agadal. Masikog ti kabsat ko, Allen. Kinasaritak ano kayat na. Ipampon nanto kadatatipas ngay na. Kat imanugot mat. Saan na masapol? Addan nakasaritak ang mangampon iti anak na. Ha? Asino? Kasinsin ko. Nukasta, imbagamon iti asawam ti maipapan iti putot mo kanyak? Tiyak imbaga nagtaod kanyak ti sikog mo, Karen. Ti imbaga kat kasinsin ko ti akin anak iti isang putkunto nga ubing. Anya? Ay, basta di mong tubaybay ang ti anak ta, ha? Apaman amay pasngay ko ti anak ta, agsubli akmot lang iti abroad. Awan rumpa nga pagdanagam. Diyak to baybay ang ti anak ta. Taripatwag ka na imbag. Kan ipatid ko iti gusto. Pagkadalag, aging ga makaturpos iti koleyo. Agi aman ak unay, Allen. Kat di ka madanagan. Di kay turiribukan iti asawam. Basta ikarim adi mong tubaybay ang ti anak ko. Di Karen ti umawawag. Naimbagtawan ti asawak dito si Remy. Hello, Karen. Apeng imawag ka. Anda ak ita dito balay. Allen, kagat-gapok iti doktor ko. Kat nakunana nga ang mga lumayapura ti panaganak ko. Anyat kayat mo asawan? Amangan mo agbalin to a premature ti anak ta. Anya? Kasano nga ron? Kasapulak kanu tinaan-anay nga inana. Sige nga ron. Di mo baybay antibagim. Awagan nak lang no kasapulan nak ta umaya kadagos. Already mun sa amponan ti kaanakam ta saan sabat na kayat jay asawam amang ampon kayaw anak kaw. Kaya't ti kabsat ko ngay tuloy ti panagadal na. Katawan mat mga awir iti anak isong alaag latan tatang. Kasanon jay asawam. Siyak ti makamukan kwa na tatang. Ipakaawat kwa na imbagkan kwa na ti amin tapno maawatan na. Patsya ka may bilang ng tumat lang anak ti ampunan mi aka anakak. Alangaro na. Sikat ti makamaw, Rose. It's my baby. Rose, nagkananak ka. Maladaga? Akin anak dita. Anak ti kasinsin ko. Diyangay kunak amang ipaampun iti anak na. Hana tinagan to anak ta. Anya? Kasanon to anak ti kabsat ko nga impaampun na kadata. Di mo't imagakan ka, di pala nga addan ampunan ta.
Isublim dahi ta iti inana. Saan? Kaasi magtoy ubing. Awan mga sikaso kan kwa na. Tagtuloy nga di eskwela ti kapsat ko. Kat, kabaalam nga rod nga awiran idaadwa. Kapilitan na. Uwan, kabalak, Allen. Ala nga ron. Ipahabang tan iti sabalin di pwesto iti palengke. Tasyaklat tan tiyag trabaho. Wan, anak ko, mabit lang. Agtimpla akon iti gatas yo, ha? Una mo itimpla iti gatas ni Hana, Rose. Isot yung una mo nga si Kaswan. Saan ko mamatakas ta? Rumbang ko maapatas ti trato ta kadagiti ubing. Basta noon niya tibilon ko, isot itong palan. Kwartak ti igat-gatang mo iti agas na giti ubing. Iso asyak nga rod ti masuro. Tanod di mo tong palan ti kayat ko. Nasaysayat lang nga ni sublim ti anak ti kabsat mo. Tapno may pamaysam nga si Kaswan ni Hana. Pare, may mayat-mit lang no ibagam ti agpeso ko ni bagat mo. Tano sa balik pa kaamuan na, mas delikado. Kasapulan ka di pala nga ipudnot light, ha? Kat nagsina kami mutan iti ina ti anak ko, pare. May mayat-mit lang no agbalin ka nga anis iti asawam. Kita anak, nawan inlimod ko kani bakit ko. Kahit nawatan nakmat. Normal lang no agungat iti damo. Ngaminton nagbaybayag, maawatan na kantumit lang. Tirigat na nga rod. Kat saan nga agpada iti ugali na iti asawa ta? Naimbag ka ni bagat mo tanang singpet. Man nakaawat. Kat nasingpet mo't ni bagat mo. Iso sigurado ang mawatan na kadayjay, pare. Allen, rabiin. Ngam, apay adi ka pa ilang maturog. Adda ka pa'y matla dito'y kusina ngagkap-kape. Tsak pa'y makaturog bagat. Nakaturog ka din ng itiubing? Wan. Magtugaw ka, tonday baga. Ha? Anya day ta? Upo na iti amin. Kaya't ko tagkin daw iti pamakawan kan ka. Ngamin, nagbasulak. Anya ti kayat mo asawan? Ngamkit di, nagbabawya kon ti amin. Kitap na maawatam ti imbagak. Dumngeg ka, tay salaysay ko ti ibagbagak ang nagbasulak. Rose. Amin apa nagtalagkan panagayat. Impaay ko kan ka. Ngam apay anaaramid mo ti kastoy kanyak. Apay, Allen! Pagkawalan na kuma. Napayagan na nagsina kami iti dahi siya babae. Anak lang, tinalman ko kinkwana. Maawatan na kuma. Akas matlay ti pan nakaawat ko kinka. Amok ngamin asika ti ayan ti diferensya. Ngamin, nakaputo trak. Ang oray no kasta, napatag kalata kanyak. Taasawa kakat nga ron. Iso nga oray si kati ayan ti diferensya. Ayos lang kanyak. Total, adan anak ta. Saan ka, doktor? Iso addi mo sa wantikas na. Ha? Awan karbangam amang ibaga asyak ti ayan ti diferensya. Asyak ti saan amakanak, Allen. Ngamin, awan ebidensyam iti dayta. Umdasa na pamanagnak ti kadat putot ko. Nabayagan nga agdandang nata. Ngam di ta na addaan iti anak. Yung idi sa bali a babae. Di mon ituloy ti kayat mo nga ibaga. Tama ka pasakit ka itirik na, Allen. Manang, limtag dagiti matam. Madlaw ang nagsangit ka. Ada ka ti problema? Adasan miya nagkinawatan ka ni Allen. Doon niya man tisan nyo ang nagkinaawatan. Pagsaritaan nyo kumaan na saya at manang. Kat, ti may sapay nga ampun nyo ngay. Nabati ija balay. Awan trabaho ni bayaw mo ita. Iso nga awiran namat dya anak na. Anak nyo ata ampun nyo kat nga rod. Anak na?
Tasaan na nga ampun day jay. No di kat pudpud no nga anak na. Ha? Inalinaw na ti asawak, abi. Nagsakit tinakam ko iti inaramid na kanya. Wala. Bye-bye ampay lang ni manang mo. No di na pa'y kaya't agawin anak ko. Bayam ngagpalamis iti ulo. Tauraya sino mat siguro nga asawa. Talagang agsakit tinakam na. Gapo iti pananglipot ti asawa na kenkwana. Ay, jak pulos ni namnama maaramid ni Manong Allen ti kasjay ni Manang, tatang. Oras siya anak ko. Jak pulos ni namnama na ita. Ngamin, nakasingsingpot ni Allen. Ngamno apay anaramid na ti kasjay. Siguro, inatap na ni Manang tayan ti deprensya. Iso asaan da amadaan iti anak. Sumagmamano pala atawan ang nagdinada at hapon nanti kasta. At danto pa'y 8 kan sa nga pulo atawan sa danto maadaan iti anak. Agganat siguro ang maadaan iti anak tatang. Ay, anyan aya. Ala, no awan klasem, tulungam nga agaw awir di kabsat mo. Tanay, awan gaganay gayan na. Kanayaon analiday, andingayin tati kabsat mo. Apay, Rose, awan ka na iti plano nga agawin iti balayyaw. Sigurado nga urayan na kan ti asawam. No talaga na patagakan ko na. Umay naksukunan dito'y balay tatang. Mas daawak mat iti dayjay a tao. Iso ti nagbasol. Iso kumati mangay ayokan ka. Di mat agpakita apulos. Wano, mabain siguro gapo iti inaramid na. Diyak mo tatang. Nga maging gaita. Nagsakit pa'y lang ti parukong ko. Gapo iti inaramid na. Kumusta, Allen? Karen? Apeng may ka dito balay? Kayat ka makasarita na imbag. Aduti kayat ko nga ibagakin ka. Katsapay la ko ma, tamapakawanak iti daytoy. Ha? Oo, sige. Sumrat ka. Rose? Allen? Rose, asawa. Pagawanan na ko, ma. Sorry. No'y taak lang agpakitakan ka. Ay, ayatan ka, asawa. Allen, anyat sang sangitam. Awanan ni baby. Inalanti ina na kanyak. Kat ita? Nagpudno ni Karen kanyak. Saan ka na nagtaod kanyak ti ubing? Isungay nalanan ti anak na. Anya? Nagpa-DNA test kami. Kat idada resulta. Talaga saan na siyak ti ama ti anak na. Anya? Pakawanan na ko, ma. Please. Pornusan ta ko ba ti amin ka na ta? Sulnitak ni nagbasulakan ka. Agawid tayo ka na, baby, iji balay. Pangasim ko, ma. Tiamok, awanan patagkukan ka. Ngam pala, ikan ka pa iti may sagon daway. Ngamin, jak kayat amarakrak ti pamilyata. Kan, ay ayatan kalat na. Nga oray anyat na paspasama. Oh, agyaman ak, Rose. Jak kayat ti angot ti lino tumama si Allen. Ha? Nagbangsit. Apay, sigod mo ta paboritong tayo ta. Nagaduting kabil mo amawang kan sibuyas na. Jak kayat ti angot na. Ha? Apay nga, yakas ta kamatay. Allen,
nagapuak iti doktor itay laang. Ket masikuga. Agpaiso? Oh, kamaudyanan na. Addan ton pudpud no nga anak ta. Addan ading li baby. Wan nga ron. Agyaman ta iti Diyos. Iti sagot na kadata. Wan Rose. Oy, nakaragragsaka. Addan ton anak ta. Tinasayat. Di kagbamban no, wan. Bay ama siyak amin ti mga ramid iti trabaho nito palay. Agi na naka na yung bag. Sige. Sikat ti makaam mo, Allen. Ay na, kablaawan ka paray. Adan anak yo kani maray. Agya manak pare. Ay, sorry gayam pare Gapu iti panangdurog ko king kaide nga agbabae. Oh, lipatan mo na ita. Tanabayagan arinipat ko. Ken napakawan na kon ti asawak iti na ita. Isabay-bay amon. Ay, makunkonsensya ak nga po iti dadya nga inaramid ko. Nagkas ang lagamin nga panunutan paray. Nga gapo kanyak, dandanin narakrak ti pamilyam. At damot la kanyak nga agdesisyon pare. Sabay-bay amon na ita. Basta sorry pare. Wen, awan problema pare. Sana bale. Ta okay kamin kanibagat ko. Agduduma akarit kan panubok ti sumangsangbay iti biyag ti tunggal tao. Katapno natibkar tayo latamang sarangat kadagita, kumamang tayo iti namarswa tapno bayabayan na tayo. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, ti sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo biyag ti tao. Insura ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan, kat Diyos tagngina kada kayo amin.